May dignidad ang kada tao, mapobre man o mariko. Anggay gudhira irespeto, kay kita nga tanan papreho. Ayaw paghuna-huna nga labaw ka, ayaw pagmintahan iba, ayaw pagtamaki anira katungod, kay banging ang gaba umabot. Ayaw hiratagi hinkaalo, labi na tubangan han mga tao, kay kon ikawan makabatyag, masasakitan kaliwa. Respetuan ang kinahanglan ta, basi kitahin mag-urusa, pagburublingan, paghigugma, kay Ginoo papreho lakita. Respeto anaton pundasyon, para hakatauhan maging malinawon. Respeto anaton pundasyon, para hakatauhan maging malinawon. Ayaw hiratagi hinkaalo, labi na tubangan han mga tao, kay kon ikawan makabatyag, masasakitan kaliwa. Respeto ang kinahanglan ta, basi kitahin mag-urusa, pagburublingan, paghigugma, kay Ginoo papreho lakita. Respeto anaton pundasyon, para hakatauhan maging malinawon. Respeto anaton pundasyon, para hakatauhan maging malinawon.